жыць мы будзем, пакуль песня будзе жыць. Як захоўваецца беларуская песня ў сям'і Бачынскіх. Вас вітаем, шчыра вас вітаем, шокі. Як часта за адным сталом сустракаюцца сваякі. Нездарма нам людзі кажуць, во што значыць сваякі. Якія сямейныя рэліквіі захоўвае матчына хатка. Это як, эстафета пераемнасці такая, да? Далі на шырока калі, на высока. І пад якой песню ледзь не кінуўся ў сходы наш Іван Іванович. Усё гэта сёння у фальклорным шоу «Хата на хату». Будзем спяваць разам. У першым адборачным туры фальклорнага шоу «Хата на хату» нашыя вядучыя адпраўляюцца ў падарожжы па Беларусі у пошуках яркіх, дружных, таленавітых і музычных сем'яў удзельніц нашай праграмы. Сем'і, якія выбера наша прафесійнае журы, сыдуцца ў музычных батлах, спеўных конкурсах і бітвах талентаў. Сапраўды пойдзе хата на хату. Па выніках гэтых спаборніцтваў 4 сям'і мы запросім у сталіцу, дзе будзе адбывацца падрыхтоўка да вялікага фінальнага канцэрта з запрошанымі зоркамі беларускай эстрады і фальклору. Сёння ў пошуках таленавітых сямей фальклорнае караоке-шоу «Хата на хату» завітала ў пасёлак Юбілейны, што ў Ваўкавыскім раёне Гродзенскай вобласці, да сям'і Бачынскіх і іх сямейнага ансамбля «Сваякі». Добрый день, шановные люди. Завітали ў госці вы да нас. Сустракаем, любыя вас. Ад роднай зямлі, дзе як музыка льецца, нашых рэк і лясоў перазвон. Пасылаем сябры вам ад сэрца шчыры наш сваякоўскі паклон. Прыміце, калі ласка, хлеб-соль нашай шчодрай ваўкавыскай зямліцы. На добрае здароўе. Дзякуй. Ах, якая смакота і прыгажосць. Ну, а яшчэ і песню. Счастья всем вам, аж до неба на здоровье. Солнце упало в озерный студень, души крылы у гнезда слали. Мы жадаем вам, добрые люди, как вы радость свою спаткали. Сдастся ночи такой не будет, обнимается тут зервою. Мы жадаем вам, добрые люди, как земля была молодой. Вас витаем, широ вас витаем, чтобы хлеба всем вам, и до хлеба счастья всем вам, аж до неба на здоровье. Хлеба всем вам, и до хлеба счастья всем вам, аж до неба на здоровье. Я сёння самы шчаслівы чалавек на свеце. Роўна праз 12 гадоў так здарылася. Я зноў у гасцях разам з Ларысай і разам з астатнімі калегамі у гасцях у вельмі таленавітай, самабытнай, непаўторнай сям'і Бачынскіх.
Шмат гадоў таму назад мы ўпершыню прыехалі сюды, тады, калі яшчэ была жыва іх бабуля, Ірына Івановна Гецольд, і ці Гецольд, правильно, так сказать, прозвішча гучыць, Гецольд, да? Вот, і мы шмат часу правялі разам з ёю, калі яна выпякала, ну, просто шыкоўны, ну, просто непаўторны трох'ярусны каравай. Рыхтаваліся да вяселля ўнука. І хаця ў бабулі тады быў, так сказать, ну, момант жалобы, не стала блізкага чалавека, і тым не менш сям'я вырашыла, што менавіта тымі залатымі рукамі трэба будзе вымешваць каравай і мадэліраваць шчасце будучай сям'і. І гэты каравай і гэтыя запісы, так сказать, гэтыя матэрыялы праз некалькі гадоў мы паказалі на сусветным міжнародным форуме ў Турыне в Італіі. І просто да гэтага часу мароз па скуры, так сказать, калі успамінаеш, што 6000 чалавек, перад якімі мы выступалі з дакладам, паведамленнем і паказвалі, так сказать, відэазапісы таго каравая, усталі і апладыравалі бабулі. І вот сёння мы зноў у гэтай сям'і, бабулі няма, але тым не менш родавыя фамільныя традыцыі працягваюцца, застоллі сваякоў, а так называецца іх сямейны ансамбль, таксама доўжыцца. І мы яшчэ раз хочам падзякаваць ім за запрашэнне ў госці, і я спадзяюся, што ўсім тэлегледачам гэта сустрэча вельмі спадабаецца. Добрый день, коли ласка в нашу хату, дорогие гости. Ну, хочу представить свое золотое семейство, якое пачыналася, конечно, не з нас, а з наших бацькоў. Мария Евгеновна Белая и Эдуард Иванович Белый. А бацькі майго мужа, Бачынскі Александр Алексеевич и Бачынская Меланія Ивановна. Гэта былі працавітыя, такія шаноўныя для ўсіх людзей людзі. Мы імі вельмі ганарымся. І тое, што ў нас усё здабыта, ўсё з іхнай працай і з іхнымі прывычкамі да жыцця, ўсё гэта мы перанялі ад сваіх бацькоў. Ну, хочу цяпер прадставіць сваё сямейства. Муж мой, Бачынскі Иван Александрович. Тут побач со мной стоит, да? Вот, который, да, за вами стоит. Приехал на працу до нас у клуб. И вот так мы познакомились, и я приехала из Минского культурно-осветницкого училища после учебы. И все, познакомились. И сколько годов дети уже побач? 36 годов прожили разом. 29 мая было 36 годов. О, мой сынок Дмитрий Иванович. То коли мы приезжали шмат годов назад, то он еще был маленький. Ну, не зовсім маленький был, такий подлеток, уже ему 32 годы. Вот. Ягоныя детки, мои любимые внучечки Сашка и Евелинка. На жаль, нема невестки, она сегодня на праце, ее не отпустили с працы. Вот. Вот. Сестра моя родная Лиля Мороз. Теперь уже Мороз, была Белая Лилия, так что... Ну и Мороз, и Белая недалеко одно от одного, да? Вот. А это у нас тетка с-под дядьки. Приехали после училища, як кажуть, у народе замочивать дипломы, которые заканчивались червонными с отзнакой. И приехали познакомиться. Вот познакомилась моя подружка, вельми такая завзятая, познакомилась с моим родным дядьком, материным братом. И все, и выскочила за его замуж и переехала сюда жить и працевать. Вот. Тоже так само все працовне своє життя відпрацювала у культури, у санаторії, у одним, потом у другим, и у клубах работала, вот, працевала. Вот, кто тут у нас еще? По очереди, вот так. Брат мой двоюродный, который стоит за аккордеоном. Так. Мои любимые братки. Вот они, як мы зашлися, ну, ездили, вот, дети обычно на каникулы все сдержались, так вот, все время ночевали у нас, они-то приезжали до тетки туда, у этого Кутники, или до нас на танцах, и уже останавливались все у Масевичах. Так, а что это за гарные девчата сбоку вот, сидят у меня? Это мой, это его жена. Так. Татьяна Карнацевич. Уже юнок женился, так и она до нас перешла спевать. Вот, это моя двоюродная сестра Алена Новицкая. У нас, я не знаю, может, не двоюродная сестра была. У нас дяды, мой дед Евгений Станиславович и его бабуля
Валерка, были родными. Да я не знаю, как мы тут проходимся. Вот. Одним словом, свояки. Да. правильно. Вот, далее Люся Карнацевич. Гэта, як яна нам приходится, жонка другого двоюродного Братовая, да? Родного брата вот, Томаша Карнацевича. Яго нема, на жаль, уже. У 38 годов он покинул нас. Таки тоже аккордеонист был. Тоже мы без него вельми долго так скучали. И, знаете, очень плохо было без него. И на концерты выезжать, и звание народным защищали. Вот. Звание народного коллектива мы получили в 2001 году. Нам уже присвоило министерство его. Про ваш семейный коллектив мы поговорим трошки позднее. Ну, Я хочу запытаться. Мы бывали у розных вёсках, сустракаліся з рознымі сем'ямі, але такого сполучення слов, визначення про сям'ю я не чув такого, як ви зараз сказали. Некалькі минут тому ви говорили, а таточка мой про меня говорил, золотая ты моя дочушка, золотые ручки. Ручки мои Теперь золотые. гляжу, это слово достались вам у спадщину, и вы сказали «наша золотая семья». Да, наша золотая семья. Мой батька вельми цудовно на гармонику играл. Я мала як была, вот так у нас тоже, як по жизни, усюду собирались гости, и все. И батька так цудовно на гармонику играл. А я на стаканах с этими вилками выбивала ему так, понимаете, так уж тешились из нас. И вот у нас усе в семействе. Марія такие Эдуардовна, прийшов час поглядеть, як золотые ручки на баяні виведуть мелодію, а золотые голоси проспівають, а? Добрый звычай стародаўні запрашаць гостей у дом, собираться на беседу за святочным за столом. На беседу усе разом, каб душою отпочить. Мы живем и жить мы будем, покуль песня будет жить. Добрый день, люди, добрый день, хату. Будьте здоровы, живите богато. Мы, белорусы, ширым застольем вас устраиваем хлебом и солью. Мы, белорусы, ширым застольем вас устраиваем хлебом и солью. Добрый день, свату, добрый соседу, к нам прихилися и знани поснедай. На Беларуси так повелося, век добро елось, добро пилося. На Беларуси так повелося, век добро елось, добро пилося. Добрый день, мати, добрый день, тата, мы в Беларуси, як у родной хате. Где б мы не были, близко далеко, чуем с веку гусыны клёка. Где б мы не были, близко далеко, чуем с веку гусыны клёка. Добрый день, люди, белые росы, а у белорусочек белые косы. Нам, белорусам, вольная воля, под чистым небом, широким полем. Нам, белорусам, вольная воля, под чистым небом, широким полем. Добрый день, люди, добрый день, хату. Будьте здоровы, живите богато. Мы, белорусы, ширым застольем вас устраиваем хлебом и солью. Мы, белорусы, ширым застольем вас устраиваем хлебом и солью. Мы, белорусы, ширым застольем вас устраиваем хлебом и солью. Такое хараство за столом. Просто слінкі цякуць, і я думаю, ці адна гэта гаспадыня ўсё гэта нагатавала. Не. Мы як і спяваем, так і гатуем усе разам. Усе разам. Ну так раскажыце, а што гэта вот за дзівосы такія? Сяджу, ўсё гляджу адным вокам, пазіраю, так у рот хочацца хутчэй. Это ўсё, як кажуць, са сваго хляўца
і са свайго азярца. Нішто сабе. Я пачну, напэўна, адразу са свінінкі. Вось з гэтай цудоўнай прысмажанай рулячкі. Ну, небось, то беларуска. Да, любім мы смачна паесці, як і паспяваць. Таму гэта ў нас уже стала ў ансамблі традыцыйнай стравай. Вось не так даўно завалілі кабанчыка ў Марыі, прыгатавалі, адлажылі, дзе паляндвічку ж мы забылі палажыць. А мы з вами на свіны піск прыехалі, трэба было раней, Не, мы пакінулі, мы пакінулі. Выязджалі, чулі, Вось гэта выязджалі, да. смачненькая рулька, вы яе пакаштуеце. Ну, традыцыйна гатуецца, марынуецца суткі, тады як ёсць печка, е ў печку, а не ў духоўку. Ой, гэта цікава, я гэта- возьму на заметку. І, ведаеце, гэта вельмі дзяшовы прадукт. Нават як яго купіць у Зато магазине. вельмі каларыйны. Ну, так і добра. А вы скажите, Чалавек, як добра есць, ён тады добра працуе і добра спявае. О, так. Мяне трошки насцярожили ваші слови. Ви сказали, у Марії завалили кабанчика. Ви хоч дозволу її запитали? А мы ж сваякі, які дазвол. У нас як один вырашыў, значыць, усе согласны, да? Усе свежаніну А робять. я свежаніну. бачу, што са свінінкі у вас і такі файны рулет, ці што гэта такое? Гэта рулет. Таксама гэта вушкі. Вушкі і галоўка лычак. Цудоўна, цудоўна. Адварваецца, заварочваецца ў вушко. Гэта Управы ўсё всякие. смаката. І зноў такі пішу пад сталом рэцэпты. Вось гэтыя вушкі, гэта наследак ад Ірыны Івановны Гецольд. Яна навучыла, гэта шышкі. Шышкі. Гэта шышкі. Вось. Яны таксама робяцца проста, але цяжкавата іх жарыць аднаму, трэба ўдвох. Ага, значит, за Кампанії. сваякоў зваць трэба Да, даводзіцца. трэба А клікаць по аднаму. Гэта каравай? Гэты каравай прывязла нам Томка. Ой-ой-ой, хорошо. І там таксама кветкі на А вось каравай. гэтыя салодкія смакалыкі, гэта нявестка. Алёначка гатавала, вось. Эвеліна ёй, спадзяюся, дапамагала. А што там усярэдзіне ў іх, у гэтых смакалыках? Велинка, что там всередине? Эвеліна, павідла. Павідла. З яблык. А мо самі варылі павідла з Конечно. яблычкаў? Так такий сад шикований тут, звісно. Я вже так само зауважила одним воком і груші вже хоч ти рві, вже і їж. Гэты год Але треба трошки почекати. неурожайні, самі бачите, погоди нема, дожди льють. Тому добре виглядає у нас тільки червона смородина. Ага. А я от Клубніку думаю, роз'їли. як холодно, то пісня завсюди Согреє душу. согреє душу. Може, ви нам согреєте так само, а душу, може бути, і сад ваш розцвіте. А може ми Добре, що дощ падає, хоч собралися, не рухаємося робити нічого. Красива зязюля поспіває. Давайте про зязюлю. Закуковала сива зязюля у гаю, ой, заплакала люба девчина у саду. На что мне ты покидаешь свою кохану, залишаешь, милый ты мой, а я навек твоя. На что меня ты покидаешь, свою кохану залишаешь, милый ты мой, а я
ты мой, а я навек твоя. Не возьмешь ты, как возьмут люди, а помеж нами любовь будет. Милый ты мой, а я навек твоя. Это песня от нашей бабули. Сила зязюля вечно кукує у заю. Люба дзяўчына вечно плача у саду. Жыє на свайго мілікага, а ён не вернецца дадому. Милый ты мой, а я навек твоя. Жыє на свайго мілікага, а ён не вернецца дадому. Милый ты мой, а я навек твоя. Жыє на свайго мілікага, а ён не вернецца дадому. Милый ты мой, а я навек твоя. Ой, сагрэла, сапраўды сагрэла душу песня ваша, бы ружа распусцілася вось Мы тут, вельмі як любім на гэту вашых песню. вянках. Дзякуй шчыра за гэту песню. Вы глядзіце фальклорнае шоу «Хата на хату». Сёння мы гасцюем у творчай сям'і Бачынскіх, якая сардэчна сустрэла нас у сваёй хаце. Сегодня мы в гостях у семейного ансамбля «Свояки». Послухали ваши песни на сцене, потанчили разом з вами, а теперь окунулись у чароўны куточак вашего музея. И тады, калі мы подошли до яго и убачили, что на дверях написаны самые шчырыя, самые любые мои белорусские слова «матчына хатка». Не хата, не дом, да, а матчына хатка с таким замилованием нават на ўваходзе. А тады, калі открываешь двери и трапляешь у гэта незразумелае царства самаробных вырабаў, умельства, гэтых, так сказать, ну, прылад працы, побыту беларуса, просто губляешься от эмоций. Потому что все гэта памятаецца, все было на вачах. Шмат гадоў тому назад я сваёй бабулі дапамагаў збіраць кросны. У нас таксама ў хаце, у нашай хаце, у хаце бабулі была вот эта бель. Калі трапляеш у гэту хатачку, хочацца задаваць вам, ну, безліч пытанняў. Як нарадзілася ідэя стварэння такога музея? Просяцца сваякі. Это музей таксама расматчана хатка, то это все собрано и выткано руками ваших, ну, близких людей, да, ваших родных и так далее. Хай бы вы коротенько так рассказали про то, чья тут душа теплится. Душа наших продков теплится в этом музее. Все собрано от наших родных, от наших близких. Вот, например, эти половики ткала моя свекруха, мама моего мужа, Меланія Івановна. Хрещена его Анна Ивановна ткала тоже вот такие половики. Их диванинами так само ручками зробленные это все. Вот. Тетка у меня была такая чудовная тетка, всем теткам тетка, которая умела и вышивать, и решелье робить. І наколькі я разумею, от калі так акуратна, так спакойна і удумліва угледзецца, што называецца, у прастору вашага музея, то я бачу, што на асноўнае месца займаюць фотаздымкі людзей. Што за яны, скажыце, калі ласка? Ну вот, первый портрет, то это мой прадед Лукьян со своей жонкой Марией. Дед наш был земским врачом, лечил на травах людей, а бабушка, прабабушка Мария, была кухаркой у пана, вельми любила готовать всякие разные стравы, и пан ее вельми добро благодарил за стравы тые. Вот. А далее это их дочка, это моя мама, моя бабушка Вера и дед Станислав.
Евгений Станиславович, Вера Лукьяновна, бабушка моя, то дочка этих моих прадедов. А там на тым портрете то моя мама и мой татко. Ну, так у вас от прабабулі, оказывается, талент готовить такі смачні речі. Ну, стараемся переняти. Все, ви погляньте на їх всіх. І такі продки були, всі такі цудовні, пригожі. Лариса Всі питається, по характеру ми здобні, всі один до другого добре відносимося, як у гори, як у добрій радості, да, всі одні до других йдемо, юбілеї справляємо, і батьків тих хоронили, все разом. молодці, молодці. От ми зараз так пригожо поговорили про гэты мастацкі закуточак вашей души, а может быть ёсць такая протяжная, спокойная песня. Вот уявіце сабе, што мы сядзем на каляды, чым, так сказать, нехта прадзе і так далей. І можа под гэты рытм і ёсць песня такая? Ёсць такая у нас песня. Паспяваем, дзяўчаты? Конечно. Ой, пойду я на долину, погляжу я на калину. Долина широка, калина высока, аж додолу голем гнется. Долина широка, калина высока, аж додолу голем гнется. А под тою калиною стояв хлопець з дівчиною. Дівчиночка плаче сльозки, проливає свою долю, проклинає. Дівчиночка плаче сльозки, проливає свою долю, проклинає. А я то Егора знала, не шла б замуж, не гуляла. Уродная мамки, уродного татки, як вишенька расцветала. Як вишенька расцветала. А теперь я буду знать, поздно легче рано встать. Поздненько лягала, раненько вставала, шесть свекровцы помогала. Раненько вставала, поздненько лягала, шесть свекровцы помогала. Ой, пойду я на долину, погляжу я месяц ясный, месяченька ясный, який ты прекрасный, який замуж мой несчастный. Месяченька ясный, який ты прекрасный, який замуж мой несчастный. Дякую вам за щодрость вашої душі, за щодрость вашого таленту. Дай Бог, каб вам співалося.
дай Бог, каб вас падтрымлівалі ваши кіраўнікі, дай Бог, каб мясцовыя ўлады разумелі ваш талент і таксама падтрымлівалі. Я хочу сказаць яшчэ одну рэч. Калі у народзе кажуць, калі вот толькі адзін калектыў існуе, то тады няма канкурэнцыі. І тады яны зазнаюцца, так сказать, і не перастануць развівацца. Может быть, у вас есть какая-нибудь идея, так сказать, еще подкузмить какую-нибудь семью, какой-нибудь великий знатный род в вашей местности, как так само конкуренты з'явились у вас? У нас есть конкуренты. У нас семья есть у Верейках, Рыжко семья тоже выступает. И у нас в музыкальной школе есть семья, не помню только фамилию. Тоже конкуренты наши. И уже ладятся конкурсы разные семейных коллективов. Так много там? Я б вам сказала, што ў нас усе могуць спяваць. І вельмі цудоўна. Па-першае, яны спяваюць усе ў касцёле, касцёльныя песні. І яны ўжо так спеты. Вот мой фальклорны калектыў «Верас» Універавічах у суседняй вёсцы жыве там. Яны вельмі цудоўна спяваюць. І ўсе з нашых... Такое чистейшее. Так атрымліваецца И хочу сказать, что я, вот вы сказали, что вот я Мария Эдуардовна, я там Мария Эдуардовна. Что такое я? Я – это все мы, это все яны. Я разом семья. с ними, да. А я без них ничего, ну як той казав, ні, то не стою. Вот яны мои все сябровки мои, и як посоветоваться про все, яны вот моя семья. Я думаю, Живая Счастливая. семья я моя, думаю, што я сваімі золотая словамі семья. не пакрыўдзіў нікога з тых, хто прысутнічае тут. Безумоўна, ну, просто вы як кіраўнік, так сказать, гурта, это сямейна, поэтому часцей за ўсё, можа быць, звяртаўся да вас. А насамрэч, конечно, хочется, каб кожны з вас быў сваім я, каб вы ўваходзілі в эту структуру сям'я, так сказать, і так далей. І ведаеце, што мы вот ездим по Беларуси, так сказать, да, шукаем счастливые семьи, таленовитые для удела в республиканском конкурсе караоке-шоу «Хата на хату». А теперь оказывается, что в вашем Волковыском районе такой внутренний конкурс, коли хочете районный, он уже давным-давно иснує, да? Ну, и у так. вас это, так сказать, уже набита рука на этом, да? И існує некалькі сем'яў, якія прытрымліваюцца этой традыцыі. У музейным закуточку сям'і Бачынскіх я сустрэў той атрыбут, які сёння зустрэнеш толькі ў музеях. Это калыска. Яна практычна не прысутнічае ў сённяшнім побыце беларуса. І аб гэтым вельмі шкада. Чаму? Таму што за гэтай калыскай стаіць гісторыя сям'і, гісторыя роду. Калі у маладой сям'і нараджалася першае дзіця, то для яе бацька рабіў вот такую рэч, рабіў калыску. І потым у гэтай калысцы будзе ўзгадавана некалькі пакаленняў дзяцей, што заўсёды было сімвалам таго веніка, які, так сказать, пераламаць нельга было, ну, разам, можна было толькі па адной галіначцы. Я быў у Новосібірску і сустракаўся з беларусамі-перасяленцамі, і яны паказвалі мне як самую дарагую, самую залатую рэч, это калыску, у якой было ўзгадавана 5 пакаленняў дзяцей. І вот яна перадавалася ад аднаго пакалення да другога, ад аднаго дзіцяці да другога. І толькі ў тым выпадку, калі малое памірала, толькі тады можна было і трэба было разабраць эту калыску і спаліць. То есть гэтым самым хацелі адвесці смерць у бок. Чаму такім высокім сакральным статусам быў надзелены гэты прадмет? Да па той простай прычыне, што тут дзіця фактычна станавілася на ногі. І вы паглядзіце, так сказать, оно было перапаясано оберегом, обовязково вот таким червоным поясом. Тут існувало целое, так сказать, коло, великое коло, ну, назиранняў, прыкмет, калі хочется, нейкіх абарон, перасцярог і так далей. Адно з правил говорила, калі першы раз кладзеш дзіця, то толькі кладзі на правы бок, і толькі з правай рукі можна было зрабіць гэта. Абавязкова каля галавы малога ляжала, ну, что-нибудь, так сказать, у хусціначцы ці ў чым пасхальная асвечаная соль, як адзін з аберегаў. Тут могла быць нават пляшачка, так сказать, з вадохрышчынскай вадой. Тут абавязкова могла ляжаць грамнічная свечка. Калыска – аберег, калыска – памяць, калыска – пераемнасць. Нам журыцца не з рукі. Мы ж усёй сям'ёй спяваем. Усе мы разом сваякі і па-свойску вас вітаем.
песня «Сваякі». Мы вот шмат ездили, а нідзе такой песні не чулі. Як быццам бы вот про вас напісаная. Ну, сапраўды, про кожнага, можна сказаць. Ну, конечно, мы марили давно про свою песню, про свояков. Ну, словы до песни написала моя одновязковца Алена Колесник, а музыку сочиняли все разом с лепшим баянистом района Дмитрием Дудинским. И вот вышла песня. За 4 дні мы ее сочинили. Шановныя гаспадары, я хочу паговорыць з вами пра вашу гаспадарку. Увогуле за гаспадарку, пра тую, якая ёсць каля вашай хаты і якая ёсць у гэтым музеі. Вось я так думаю, што некаторыя рэчы перакачавалі ад вашых там, мусіць, закуткоў сюды. Таму што вось асабліва хочу запытацца, што гэта за рэч. Глядела, вертела ў руках. Думаю, боже мой, может, это водолазный шлем які, ці што? Вось это пытанне мусіць да гаспадара. Это ее шлем, конский шлем. Ого. Коню надевали, коли конь крутил жернова. Жернова было промацовано такое бруно, и за бруно привязывалась тяга конская. И конь тянул эту тягу, а чтоб На вождь закрывали. А вождь закрывали для того, чтобы конь шел право по кругу ходил. По траектории ходил. Траектория ходила по кругу, и вот он, чтобы ходил ровно по своей... Ну, але гэта дзіўная рэч, што вот так вот атрымоўваецца, вось такое. Тут нават цікава будзе ўсім паглядзець, пабачыць, што такія рэчы. І што гэта было ў вашай гаспадарцы? Да, это было у нашей господарцы. Наш дед имел свою малатарню. О, так ён заможны чалавек быў? Да, заможны. Ён быў крепкія гаспадары. Крепкія гаспадары. Ну, у каго крепкія дзяды, прадзеды, то і дзеці таксама трымаюцца гэтых традыцый. Шчыра дзякую вам за тое, што вы такія, якія вы ёсць. Ну, працавітыя. Дякую. Як і ўсе беларусы. Да, стараемся, ну як то жыць хуже за других. Стараемся, каб жыць, каб працаваць, каб нешта мець, каб нешта ўнукам даць, каб все такое. Ну, то хадземце далей. Ну. Гэта фальклорнае шоу «Хата на хату». Мы працягваем спяваць песні ў Ваўкавыскім раёне Гродзенскай вобласці. Слухаю я вас і не магу намілавацца вамі. Такія прыгожыя у вас строі, адкуль яны ў вас? Ой, не поверите, мы их себе пошили самые. Што? Посидели вечерок с девчатами. И вось... За вечарок прямо і зрабілі? Не можа За быць. вечерок не зрабілі, але ж подумали, намалявали нешта. Одна тое подказала, другая тое подказала. Вось і вышел наш такі Ну, вельмі цікавае рашэнне такого сцэнічнага касцюма. А я так гляжу, короночки-то у вас старенькія. Да, старенькие. Это нам досталося от бабуль, от матуль. Карацей, вы элементы тых рэчаў вельмі ўдала ўклалі, дзяўчат. Ну, сапраўды, як каралевы стаіце. І сцэна у вас прыгожая. Вельмі прыгожая. І ведаеце, што і мне ўвогуле сёння пашанцавала не толькі вас бачыць і чуць, але і стаяць паміж двух Іванаў. Бо і на гэтым Іване прыгожы строй, і гэты таксама нічога. Вось на самай справе вам вельмі пашанцавала, і вы павінны быць самай шчаслівай жанчынай на зямлі. Згадвайце жаданне, яно, напэўна, збудзецца. І абавязкова сёння. А ведаеце, у нас ёсць яшчэ песня пра Ваню. Дык слухайце. Каля саду Ванька ходзіць, ён у гуселькі іграе, а дзяўчына маладая Ваньку з саду падзывае: «Выйдзі, выйдзі, Ванька, з саду, я параю табе раду». Постой,
Гаспадарыня Марія, у вашому шикарному музеї ми побачили два незвичайні експонати – гармонік і баян. І як тільки ми поцікавилися лёсам гэтых інструментаў, вы рассказали такую гісторыю незвычайную, настолькі незвычайную, што я поверыць просто цяжка. Але вы пераконваеце, што гэта было на самай справе. Раскажыце, калі ласка, пра гэтыя гісторыі. Это гармоники моего татки, Белого Эдуарда Ивановича. А достались они ему от его тестя, который воевал на войне у Германии, у Японии. И привез як Трофей? Як трофей, да, як трофей привез. Гэта з Германии, гэта з японской войны. Поездом гэтым их усіх эшалон одразу повезли на японскую войну, сразу же. На родиму даже не заезжали, это одразу. И он это ж волочил за собой гэтага баяна с собой. Так само праз весь Советский Союз проехал, да, туды и назад, да? Не знаю, як яны там уже, так рассказывал мой дед, и татку рассказывал, и мама Так, рассказывала. и в чым секрет гэтай гісторыі И яшчэ? чем секрет, что вот дед привез и продал их после войны, вот, после той японской войны. И эти гармоники через 7 рук, через 7 человек достались моему батьку. А батька мой зятем оказался. Моего деда, понимаете? Что цікаво, що каже, як я знав, я би одразу би вже оставив би. А мама ще малая була, ще їй було 5 років, тільки 6, як закінчилася війна. Вона теж у плену була. Вот. Деда там забрали у плен, и они там, и бабушка была, Вера Лукьяновна, у плену разом з дедом. Марія Едуардовна, зараз гэтыя музычныя інструменты ціхенька ляжаць на музейнай палічцы, вы трымаеце іх у сваіх руках, гэта як, эстафета пераемнасці такая, да? Это чисто трымаюся за бацькавыя рукі. Нават так, да? Да. Трымаюся за бацькавыя рукі. Скажыце, калі ласка, а можа быць, мы паспрабуем, скажем, праз экран тэлевізара звярнуцца да беларусаў з просьбай, можа, ёсць на Беларусі спецыялісты, можа, хто-то пажадаў бы, так сказать, дапамагчы аднавіць, адрамантаваць гэтыя інструменты, да, каб яны зноў ажылі і каб яны зноў выкарыстоўвалі. выкарыстоўвалі. Былі б вельмі рады, каб нам хто. Дякую вам, дорогие гости, что завітали до нас у гости, что познакомились с нашей шматликой, великой семьей, с нашим народным коллективом «Свояки». Дякую вам за щирые слова, сказанные у наш адрес. Жадаем вам доброї дороги і всього найліпшого, щоб все з вами було добре і добре і добре. Няхай же живется, нібито пяецца, і шчасце сваімі руками куецца, хай будзе крышталь, што ніколі не б'ецца. Крыштальныя думкі, крыштальныя сэрцы. Ад шчырага сэрца жадаем найболей здароўя і шчасця, усім лепшай долі, каб у кожнай справе перамогу зналі і каб вас заўсёды людзі шанавалі. Жадаем і удачу, і красу, каб на ўсе гады ва ўсім вялося, ахвоцілася, пелася, пілося, ярылася, кахалася, маглося на доўгія шчаслівыя гады. Дзяўчаты, скажыце, калі ласка, а вот это шыкоўнае слово, каб вам жылося, нібыта спявалася, нібыта это, да, спявалася. Мы можна возьмем, так сказать, эпіграфам до нашай перадачы? Ой, мы будем вельмі рады. Вельмі будем рады. Ну і на развітанне прыміце ад нас, калі ласка, гэты каравай. З задавальненнем. Каб жылося, вялося, пілося, елася і яшчэ хацелася. Заставайтеся здаровыя, жывіце багата. Дякуем вам. А я со свайго боку на дорожку наша традыцыйная. Шчасця долі, хлеба солі, крынічнай вады і ніякай бяды. Дякую. І песня на развітанне. Каб жылі багата,
Ваўкавыская земля можа ганарыцца сям'ёй Бачынскіх, якая сабрала ў адзін вянок прадстаўнікоў 4 пакаленняў, якая ездзіць па мясцовасці, збірае фальклорныя песні, стварыла шыкоўны унікальны музей, у якім захоўваюцца рарытэтныя рэчы. Нездарма ж яны назваліся сваякамі. Сёння ўпершыню не зайздрошчу членам журы, якім давядзецца зрабіць надзвычай складаны выбар. Ну а мы будем працягваць збіраць новыя песні, знаёміцца з таленавітымі сем'ямі. На гэтым наша перадача завершана. Роўна праз тыдзень мы зноў сустрэнемся ў фальклорным караоке-шоу «Хата на хату». Спявайце разам з намі кожны тыдзень. Всяго вам найлепшага. Да пабачэння.